Yini indangala dokotela? Indangala. Hayi indangala muhambo akamse sithunywa sekuthandaza kakhulu. Usikole ke ukuthi le ngilo izohlangana nebantu nje babhizitele badle ngathi bagamelelane bayashilana noma lekhokhe ifuzwe nje kusigubhiyana endlini lekhathi bajabula tiyaphakama ke phakamiso kuloko ukuthi ufike ujeke le original ichubeke ibe kule ndalo. Okay. Yayo le umuntu ngabe ahanjelwe umuntu wakhe. Yes. Ngiyambuyisela nangabe umntwana ecala ngiyaliba icala umuntu ufuna kugezwa mhlawumbe ufuna kulahla kunyama noma amabhadi noma ukuhlanza noma umsebenzi ngiyakwenza Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla Baba wamthesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela eSouth Africa, eAfrika, umhlaba wonke jikelele elamigama ngo-MC Phulubas uAndile wakangcobo umfana kaMamthandi umzukulu kaMakhostulela eningizimu nasenhla nasezantsi koLesotho kompumalanga koQwaqwa koCape Town koleGauteng Mpumalanga Free State Northwest hawu size sifike lapha eligitha khona eSwatini sinyuke njalo siye koBotswana Mozambique siyabengile kakhulu eAfrika yonke enhla nasezantsi awu kunomama wathi bawuhleli nomswati okubingelele nje amandrebele amaswati ndiyafisa ukuwezwa awuna kusengithethe isixhosa ngiyafisa amaswati ukuwezwa nje ethi awu sanibonani mandrebela awu sokwesizwe namhlanje udokotela ekesho nje bingelela mandrebele ngoba kunelinye icustomer lakho lapha lathi mawuhleli nje nalo yamswati akasho nje ukuthi umhlandi uthi nalo yamswati ekuthi nje akathi yena mandrebele sanibonani lapho kwaNdebele cha yela mkami ngo-MC Phulubasa ngihamba ngedwa ke ngihamba nodokotela omkhulu ke udokotela ke umhlanti uthi ke namhlanje uhleli nathi ngenhloso ukuthi acebise nje abantu abaningi ngiyazibuza ukuthi uzosipha imali noma uzokupha imali noma uzokupha amaqhinga ngoba ukucetshiswa kwesinye isikhathi kuba amaqhinga nje dokotela omkhulu wazwaqwa kahle sikwamukele kuSiyaviva TV1 awu mboka nami kufikela ka Siyaviva TV1 ngibingelela wena amapholoba kakhulu ngibingelela babukeli belihlelo nebalandzeli belihlelo iSouth Africa yonke Africa Swaziland na overseas America totonke tifunza lapho lo mbukiso bhanya mapholoba ufinyelela khona sisanibona nonke kade sakugcina ndoda ngikhona amadala ngikhona amapholoba solo ngilekhaya eSwazini usabachatha abantu hayi ngibachatha kakhulu ubachaba abantu kakhulu yakhala iraise amapholoba bayati dokotela amanye amazwe aseAfrika akholelwa ukuthi laba bantu abanebali lemhlophe phecelezi abafuthi nodadewethu abafana noMC Phulubas abane albinism condition icubu zabo zomuthi othithi sekahamba kuyahamba ke ngiyamalala izingane manje kunamasika athile enziwa abantu babethwala benzani mhlawumbe ukukhuza lomhlola nizinyanga okwakho ukuthini ukuphawula nanokuthi uyakholelwa yini ekuthenini umuntu engaba umuthi mapholoba wonke umuntu nakafile uyaba lidlodi leliphahlwako livula inhlanhla akusho ukuthi khona lonjana ngekho lonjana basuke abantu bathkhulumela bona ngeganga nangekuyisa kwabo unayinyoka ayinyoka kunayo mapholoba nemafutha ayo nemathambayo kuphela nje lephila ko cha kodwa umkhovu nawo umkhovu nemafutha nakhona okay nemathambo onamathambo yes dokotela kunento engifuna ukuyiqonda la inyanga inalo ilungelo lokwenza ucansi iyalwenza kakhulu kangaka enyangeni kuyashiyana phela njengoba ushaya ngentshebe engaka nje dokotela uyayikhotha inkomo hayi angikwenzi lokho mapholoba omama baphatha kanjani kanti hayi kwenziwa lokho ama customer akho ayaqhubeka nokukhotha inkomo masedla imithi yakho hey ngiyabukhuta mina kubantu besifazane uma usebenzisa tamti induku yabantu besifazane abahlonipha yes hayi cacisa dokotela ngikuzwa ungene nje ugxile sithi bha yeah manje sithi bha leyo mikhiba amapholoba
iyawukhinyabeda umuthi. Okay. Ngoba abantu besifazana akusibo bonke labayinhlanhla kuwe. Khona besifazana oyinhlanhla kuwe, khona bayibhadi. Ngiyakuzwa. Kufuna usibukele isimo sakho ukuthi nangiphila lo mdlolo impilo yami ihamba kanjani. Nakuvuleke lo mdlolo impilo yami ihamba kanjani. Dokotela umuthi onjani eniwenza ngomdlwane noma ngekade? Uthintani lo muthi? Awuba umuthi wecala Mapholoba. Umuthi wecala. Yes. Ungikhothisa impela ikade. Yeah. Kwale thambo lelifihlo kade. Nemdlwane usakabona uyasebenza ecaleni. Yes, uyawakha wakhe bese uyawubeka uyefika umuntu yamnika. Singakusola nje makadini aphelayo. Makati vele athakatha Mapholoba nami ngilibona nje la ekhaya ebusuku ngiyashaya vele. Ikati akusizo sosilwane lesinadanki kahle. Sinemkhuba leminingi. Lo mthweni wakho ngakade awugcini nje ecaleni kuphela. Ungena kuleti ketino la ngengitibale. Sathi sibeke dokotela indlela ogqoke ngayo namhlanje ichaza ukuthini esho ukuthini kumuntu obukela le video njengamanje. Mapholoba mina ngumholi. Inyanga phinze futhi ngiyathandazela. Phinze ngumprofit, ngive mandi. Ngaphothula abaholi nabobishop nabobishop. Ilapho ke la sikhona mbukeli kumuntu onenkinga yesithunywa. Umlekelela njani dokotela? Umlolo lesithunywa Mapholoba ngimakhela twasho tekuhlambuluka. Ngiyabona. Tekukhule emoyeni. Akhule ngimceceshe ngimfake ekuthandazeni ngimfundise ukuhlabela. Neprofit athi ukhuluma kanjena na uhlabela kanjena na ukhuluma emkhathini abantu ukhuluma kanje. Nemaphupho nakakhuluma asho achaza kuthini. Kanjani egcoka kwakho ukuthi lesimo sakho masibheka lesho ukuthi nje. Bese ke sengiyakuhlambulula la ngabe ufuna ngikunikete TV. Ufuna profit akakhulu ngiyakunika na ufuna nekubese uyakhipha ngiyakunika. But ngicala ngekubhoboze noprofit natural. Nemuthi na ukhipha phasi ukhiphe natural bese ngikhathi ke ngikunikile. Uyathwasa umuntu ethwasela isithunywa? Yeah, sithunywa sithwasela mkhulu. Uyekuthatha isikhathi kangakanani ukuqeqeshelwa sona? Kuvama kuba bo 2 weeks kimi noma iviki. Okay. Ngoba ngikuthi so sengihlola lapho bese ngiyakuqosha ungakaze nje wacala ukumentela into letineke. Ngoba umuntu uyahlupha Mapholo uma umkhulisa. Uhlala lilanga linye lesithule lesithili ova ngathi semkhulu kunawe. Manje hayi ngihambisa ombe wendaba ubunzi bakho le enzaweni angakini ngingakubona mina. Ukhona umuntu enithelelana ngawo ngokulalana nomuntu osuke ezothwasa noma ungaphawula uthini kubantu abathi ngashiya ukuthwasa ngoba inyanga ayisifuna ukungiphonsela ipeni? Hayi thwase nje Mapholoba na utothwasa awuyembathi ingubo awuyicasi nje mawutothwasa uzucedzele course bese uyahamba ke. Okay. Kungako abantu abaningi nabaphuma ekuthwaseni bagijima kakhulu abantu abathuna. Nabanye bagijima kakhulu abantu besifazane. Yini ngilesikhathi lasuka sihleli lo muntu sibasinengi. Kuningi la kuhlonipha akayi ngisho esitolo loyo muntu. Izibhoboke lento yakhe. Okay. Ngisho ifoni yakhe yavala. Kuba ngathi usejele. Yini indangala dokotela? Indangala. Hayi indangala muhambume. Okay. Bese kuba yini indayela? Indayela siwasho but sifakwa libisi nako kungena emakhambi kanjalo. Ngiso ke lesikwati ukuthi sifike simbhobose umuntu simkhuphule. Abantu abaningi nje mina ngibabhobosa ngayo indayela. Okay. Lesi siwasho. Futhi mina nangilakulapha noma nakunika into yami vele kufuna inathi inkomishi ngesiwasho noma timbili. Okay. Ukuze kuthi lesandla sami sitongena la mtimbeni wakho litabe selemntu yembatha kahle. Ungakasithathi lesandla sami ngeke kulume. Izizwe enjani lezi ezikhonkothisa umuntu enkonzweni njengenja noma ekhalise kwekati nyew enkonzweni ezayona ethi hayi sekukhona ulahlekelwe i-teaspoon la? Yeah. Kuyashiyana Mapholoba ukuthi lo muntu uma uyiconnecta lendlela la mtimbeni wakhe ikhanzeni. Yes, ukhona umuntu nasicala sithunywa sicala sikhuluma sifuna ukukhuluma cala khale. Eve ngathi ngabe yakhala usubamba thwala usinga. Okay. Yes, kuba kanjalo kuye ngekuyakhe. Dokotela khona abantu abangahloli malinetha. Kuba ngiwa yini lokho? Usuke lo muntu loyo ahlanjulule ngeumbrella noma bamgcabe libale. Khona ahlanjulule ngeumbrella. Bakhona abantu ababhotshozwa ngeumbrella Mapholoba. Nabanye bamhlambulwa ngencuthe. Kanti lo moya kufuna ukuthi uhlambuluke natural ukhuluma ungakaboost. Okay. Bese ngikhathi ke lento ibekwa kwakhe. Ungasebenzisi kolugedla lokungathi kufuna uzolala
uqale ukukhuluma amaphupho oqala isebenzi sinalento ikhulubeke ingane kubani uyayibona lento leyo qale kukolana akusebenzi lokho abanjani abaqala ukudaka utshwala manje behlole futhi ehlole ngempela kuba ngiletive usuke lo muntu atufundise lo mkhuba bathi kusuke umkhuba lo mbi ngoba nangabe wena ungakabutholi utshwala shothi kuthi indoda ayikhuluma ngiqala ukukhuluma seyidakiwe kufanele umuntu lofuna azagijima esiguqo kakhulu 4 hours angikhala hata ukhuluma isuke ingasiyo lento uCoca-Cola withi nje but nayo akufuneki ikubuse ngiye ngithi ngemapholoba inhlambuluko noma mawenza into akufuneki iCoca-Cola noma ligwayele emakhala noma utshwala noma ikosinyama kubuse vele kufuna wena kube nguwe lo control lesimo sakho kungakomnela ngabe ngikunika sikhwama noma ngikunika lo msebenzi ngiye ngikutshele ukuthi lo msebenzi uthathe but ngiphakamise isithunywa sekuthandaza kakhulu ushole ke ukuthi le ngilozi bengiyo lehlala kutotonke letimo okuhlukayo uyangithusa not like us yayosinyama awuchaze la ikoseni inyama akufuneki kubuse idla inyama ngokuthi vele ifunwa ngilabantu lamtimbeni hayi ke phela ukuthi kunabantu abahlolayo ngobadla inyama ngempela inyama isuke negout isuke kuvula ilayini lenyama nenkukhu yasebenza ngoba yona kahle kahle kusuke lo mthetho uthi kufuna kuhlangana nebantu nje baphizitele badle ngathi bagamlelane bayashiyelana noma le khokhe iphuzwe nje kusigubhiyana endlini lekhathi bajabula tiyaphakama ke letini tiyakhona lo sithi kuvulelele enhlanzi yova umuntu wafona umuntu ose Cape Town athi mkhulu yazi wangenzela u1 no 2 no 3 ngeminyaka lo ngokuthi cela isithwalo leyo isiphakamiso uyabenzela abantu wena isithwalo namapholoba kahle kahle usuke lento ingekho la mzimbeni wakho uyifaka usoyibeka ngengane ukuthwala ngokugoma lokuthi lento ngiyifuna ngengane yes noma lento ikhona manje ngiva ngathi ihamba kancane bese uthi hayi sengifuna kuyi-extend yes iyaphuma kule ndalo le original yakho bese siphakamiso sona yini siphakamiso ngiloko ukuthi ufike ujeke le original ichubeke ibe ngile ndalo yayo but lesithwalo ngale khathi lento sotoyibeka ngengane ukuthi vele uyayigwamanza njengomuntu othola ukuthi ude simo sekuthandaza noma sekuthandazela abantu but uyafuna kuba nelibandla bese ke suyeta uthi yaningakhele nje ukuthi ngibe nelibandla ngibe ngikhele into ukuthi ngithandazele abantu noma ke ngilapha abantu noma ngihlole noma ngiprofit uyayibuka lento noma la kakhuluma uyeva ukuthi lento ikhona la kuye kodwa eqinisweni ayikho lento la kulomuntu utholakala kuphi mhlanje utholakala ekhaya mina ekhanyeni kamanzini eSwaziland mawuseningizimu Afrika ngiba segoli siphi inombolo doda it's 083 885 4017 yes Dodela ngifuna ukuthi usiphe neyaseSwatini kodwa manje usiphe yona ngisacela usibalele ezinye zezinto ozenzayo nje esigodlweni sakho ngiyazi ukuthi awenzi lokho esesekushilo kuphela kukhona nokunye ongakushare nabantu nokho noma uyena ukubala konke mapholoba mina umuntu nangabe ahanjelwe umuntu wakhe yes ngiyambuyisela ehanjelwa njani eshonile thola lo muntu bahlukene kade bethandana uyabuya manje ngiyambuyisela yemadoda futhi kuyashiyana lokuthi lo muntu uhambe enhloboni noma labantu bahlangana kanjani 2 nangabe umntwana elicala ngiyalilwa licala mina umuntu alweni isesilungwini noma lesesintwini umuntu elandelo cala lomsebenzi noma yicala nje nelasenkantolo cala nje lonke yes kodwa ke before ngikwendele letinto kuba nembuto lenkundlulisa kiyo bese ngiyabona okay sitawuphuma la wena yenza kanje yes kube umuntu ke lofuna kugezwa mhlawumbe ufuna kulahla inyama noma amabhadi noma ufuna inhlanhla noma umsebenzi ngiyakwenzela Ningizimu Africa worldwide usiyaviva TV1 uhlelo no MC Porobas sihleleke noDokotela Mhladi njengalesi sikhathi ke samanje sicela wena ke ngasekhaya uthatha ipen nephepha uphinde uzibhale lezi inombolo Dokotela asiqale ngeyaseSwatini it's +268 76 95 13 92 siphinde +268 76 95 13 92 92
ngale kwalokho ikhona enye inamba ethi ithi 083 083 885 885 4017 4017 uyafoneleka uyawathapheka futhi angithi nase WhatsApp futhi bakuthola dokotela ngithi lembala sibonga ngudokotela amazwi akho okucina hawu bonke ababukeli nebalandeli belihlelo abasukume la bekhona inkinga yakho yakunekuhluphe kakho kwathiwa ngwese kuwe ngizothatha iphi indlela amen mapholoba kuyidoze enkulu dokotela ukuthi sibe kanye nawe ku Siyaviva TV1 Siyaviva TV1 viewers inkosi inibusise.